وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah ukura mapya na mtu wa mala yana iya kiapa katutu na tanong kiapa kamubara tumuatan na si tanong makatutu na si kuwagong Allah ayah sabab pati tanong kiapa katutu na pantag si isang kaiya pumana agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawa na nan amapya si kuwaya mana niyan na kawya wirtan sa dunia pagkati mo sa mga tao hindi sila makatutuna makabubaratan mo na ayakap kilimudiran na pantag si kuwagama Allah subhanahu wa ta'ala. Na pangalitan si Allah apa dunia ni kung mga amal tanwa tiya ang barakat yan tiya ima yan na may naitan mo sukap yan araran yan ama biasa na dunia na ayamala na si hukapaumatan mo sa hadapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabalawa na tao na pagkati mo sirat pagkadi mo siran sa data iya kapagdi mo tan kalabong sama sa iman ko ayad na adaklan na pagkati mo sa pamilya pagkati mo sa binabata pagkati mo sa sisiringan mo na tabi ako na ayad na kadaklan na ayah kapagdi mo ang puta mga tao ayah kasusulap pagagin puta mga tao na pantag si dunia kenapa pantag si wal-wal Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na punsa katiga niya hindi na kadir niya na tigyan na tigyan na dunia na telikudan niya na selalu manamaw rin na ayap sirumpang na baluyan yung sumanga ginawa niyo apelo ko mga mbawatan udi na ang tunabay nila pamilya mbawatan ko mga tao at magaluman na mawin wala takunu min abna'i dunya sa ubali-ubali sa mga ginawa niyo apelo ko mga tao ang miyaturi po ni dunia. Igira na dito na tayo ginawa ta. Ay sebab yan na lawa na kanilingon apantag si Ibuagama nayad na kadaklan naya kapili o lumata at tanto na mitatanan na bumukuri si hula ng mga kalimutan. Ino ito na lang yung agama. Baru ni panadul. Agi mana tinggi na udung bagi ang yang apiraw kasumang ipulan. Namata na yun ba niya pipar. Ayaw man nagyaswak din ang pasahan. Okay. Dito naman ira agama. Ayaw ba na niya na ayaw na dudakan ko. Piyagin din nilantan. Basta agama ang panawatu. Yi pamana pangimbay.
Kadang-kadang orang nak tunai ibadah apa sudah sendiri dah beritahu kecabangan. Dia tahu dia sendiri. Kenapa si ibu yang sangat pilih tanah tu masa tanah mengapai anda sangat mengayu. Lagi di maulah lagi. Itu tu nak agak rumah. Wei dah salah kau rumah. Pilih tanah mahu kontrola. Berbuat yang mana ni yang nak tunai ibadah. Primitif. Ayat serup nak hadiah. Pantai dunia. Misalnya perlu nak ukur tanah mafia. Asita numia pun sana mga tao. Ina raw pinili. Atirang wallahu subhanahu wa ta'ala. Asita numia pun sana yang mga tao. Adiran pamakaalangan sa mga gilbagiran. Mga sentudiran. Saya mana niyan na basta ay bipuntag yan na pantag kuwagama na ayan na prabigan o pamigiran na gupisa pripay sinira nung nagyang punta mga orasiran usa ka may tuiran na di na nuntungan panalaman wag yung iya management ang miyakat dita miyakat pamagugupa sangat dia peramal yang ada sebenarnya banding paling yang pernah hidup sangat ya ke bersama. Nah, balasan silam Allah. Amatana sulabi na ayam yang turian, fima mana kini. Natijah dia ukur sumangata, tuba liman. مفاتيح الخير مغاليق الشر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Saya nak ambil buku ragilna yang mana tahu ambil berusia musik ambil kalkah ukiap pakamoy ng putwa yang mana yan nakamampian na miyak kalakub kandil mo miyak kalakub sa puto. Ayaw man yan nakapakamuhay ng mga kamarata na nila. Nagsabi sa mga pamawumpase na mataan ay mataan ang mga taon ang pinapakasisi. Sabab sa ayaw man yan na inikan mo sila ng Allah. Sa usang tutuwakiatan umiran sa panahon taman na sakal si kuya makna niyan na ikapi ang mapupugin na taon na gusto yung makna niyan na kapupugin na taon. Balasan Allah yung kamayuratan, yun ang mga inapadayan, sa kanila yun ang mga luksan, niya pa mawulupase. Mulagin sugal na po, ang tunabi ni na pamigiran mo sawir, na balasan silang Allah, kasambi ang gilan Allah, sa kiyara sila, saya makna niyan na kapipi ang ginawa, nagubala sa mana ato ka po Allah nakasyarehan tayo sa kita ni wala wala may nangyari di ba mahal Allah subhanahu wa ta'ala yung iya at tulay ibana abdra hindi na abdu fi wallah abdra ng tao siku kanggel bersama dia itu suatu Allah na pudana satu na tanda sa sekalian na ini kali Allah na pudana sa tanda tuos sa mataan asugiyan kanggel bersama kanggel bersama dia na ayaw makna niyan na tiyari Allah subhanahu ngayon napunsa alamat abdirima hindi na apagat si Allah abdirima Allah sa mutalil buku muslim nagyong buto ayaw makna niyan na
dia taufiq ila a'mal as-salihah. Yung puta hapto terakhir, hapto fikir, sanggup tagal buang apa? Koorian yang gil bukian pang gil bukian sadar kaya apa? Ado na imaano to na ikarayo mo. Na ay karayo mo. Na laman rayman to na mayawayo ko na kayo sa Ramadan eh. Dahil makasaw na kayo sa Ramadan eh. Ikat na rayman to sa wala. Ya 20 ito. Oh, nah, tapi ada dulu, telu. Nah, sama na upama ka panganangkan. Na mayawayaw pa. Hindi na sumasalap po pa. Sa mayawayaw pa ng naya kaya pakay po sa katang Ramadan. Oh, mayawayaw. Ada makasawalan na kayo po sa Ramadan. Nagyuman ko kaya para sa nasay tanusang Ramadan. Sa pantansin ko Allah, na padatos akatile tanong sa tiyari mo Allah setiap Ramadan tan. Dan yun po oriano kaya po sa Ramadan, na mitatarustan wag yung tutupo man ang itanong kapagaman. Pamakakasundo yan, na mitatarus kasugil kasundo yan. Pamakakasinar na mitatarus kaduto. O ayaman yan na kanggil bagsamapi na mitatarus ko. Natando ito sa tiyari masuk kaya panguman kasi orang pa. Upo-upuman, ayat mo bilang ikasimilar na puasa. Ay gaya pala, alayaw girawan na kami na inibay dahil kami di seminar. Tingin na pirang ito Ramadan dahil lumang manto tingin na may akala sa lumang. Subhanallah. Dan dia pun yang mga tao ay abudiran juga pagabal na ira puasa. Na fahaula ibisal qaum. Da alawan ay mga tao amiyang makarata-rata sa Panginoon ko. Sabab sa ayaw mo dinanli kapanong matanang wallah na ay Ramadan. Na ayaw niya balwira na katuwanan na sa Ramadan. Ngayon, nabasu Allah si Ramadan na si Sawal na nabo Allah. Bersutuhan si Ramadan na si Sawal na nabo Tuhan. Alin pikiran na mga makarata-rata na mga ito. Ada terang. Ayaw ko kapananap na binalayan kusimba. Ayaw ko kapera di parangay. Kalay na ni Dulo. Kapag ito magugupairan na kami Ramadan. May puso Ramadan. Na upang maginawa ng Dulo at Telepo. Oh, na upama ka ato na iba na di mo pa sa ilang istorya na may puso Ramadan na taliang kaamban mabasang paliang maritis o yasyan niya pa na yun ay aming Indonesia ng mga maritis ng mga maritis. Subhanallah, gini dah mo may puso Ramadan na ayun yung pinakapamud sa iyong kutabay sa umranaw at kaya pakabata na biyukaan niya yung supit ibarangan ng mga angalyan. Biyukaan niya kasukwasan niya kasukyapan niya tataw na dito din mampu iduin eh nagatusan na panalikudan usang bayang yan. Na panalikudan Ramadan yan. Puasan yan. Na panalikudan seminar yan. Na panapakapilera na may isa puasa. Orang pun Allah. Ayun to sudyang idero na ira puasa na balikis na.
may surama ba na udah porsi ya sini semua kalangan nama tawanan ayam mana yang ini awak silang kubing wallahu subhanahu wa ta'ala. Nah, yung butuh kata terang-terang tanana yung simbol. Nah, tanda utuh saya mana nih? Nak dia terima pisang butuh amal. Hukuman baru begitu-begitu. Tiru lagi tabil pengamatian dan barang-barang nasabun. Oh, akhirnya wala yung ibang inautang pa dan ini ya ada na ito na yung masusuasa na mapiano why mapiano alhamdulillah nato na ito na buka ada amat ya tanto na ino kami pagulo tanda tanus seminar tanus ini ino kuan kaya ko sana ka na tulipi ako saya okay naman ito kita ko dyan sendiri yang itu ada ulah bilibuk ya. Nah, kianu yang usaha agama, hanya tahu ya semua. Subhanallah. Pihak kamu sehingga apa? Aliyuna ya jauh dah kalian sangkai apa mah? Nah, itu kau yang begini, kami biasa, kau yang begini. Lama ini umara rasa yang pantautan waya. Ayat Allah. Nah itu gini mau launa bisulah pakai tawaya. Oi, anjir dia apa anu lagi? Nah ini yang di pagnawan, nah ini yang di pagaturugan. Nah ini yang di miawidara. Nah pantas saya dunia. Adinian kata udah kata sasabutnya. Akhirnya ini ada tumpuraya apa kita. Dan dia yang tanya biasa apa kita udah ada kalian. Jadi pada kisah-kisah terakhir mga sahabat mga utama. Atigena ajibtu liman yahzun ala nuqsan malihi wala yahzun ala nuqsan umrihi. Ipagkaroon sa kuwa tingin na yun na yata. Buku-buku yan. Awida kalian sa sakit taulo yan. At yung buto ayaw mana yan at yan ba si isang buto apat yung buto mo. Yan ang kisudo naman yan. Na awida kalian. Yung buto mo man at yan bila sa ito perperang yan. Yung buto at yan marati yun. Inawat yan. Gipitero na maraming dapat ng templang awida kalay ng prabu na tao na di sumaw na templaya kalong yaon awida kalay na di yung kaprapranya yung mutakaw ya belian yung mutakap italiano kung kaya lapis yan yung mutalik na nakapakapusya kamu tadulungan yan wala yahzun ala nafsani umri na di na buko na awida kalay na rata ginawa niyan kagian kaya tiap temari wa umur yang sisa dari Allah subhanahu Allah kata sekiranya satu pemanas sama maka ada dari bantuan anda niya simay agirumay pamilya sakawalan amaran tak agaway na nagu gerumay yang akan gurau ka saya po pinggurau ka nila kapan tersan kaya kapawil wala mo nauna susah ka nang nandap na niya si mama ayaw na niya na pamilya kerumay aan na yung iba na niya kang guraw ka sa pinggurau ka nila kapan tersisa kaya Allah subhanahu wa ta'ala inao ang Iran at tunabay niya rami bigdain niya kapit yabo rami bigdain ni antum ini bana niat ko alubay nandun na tanda sumiyan antum alubay ni paunan ta sa alubay antum ini support tata ko agama antum ini yang dun pagtapan dan ko agama da kaya nan dadakal
na umumang kasi sa kawalay na manisa na makawidakan. Ino siya na makawidakan, dapat namin yung maayuda. At ang tingin na tama siya na kasguru at marami ang magyating yung pagkakita. Subhanallah. Tawa na yan? Kena upaya kau pegawai jangan nak kajian. Antu ni ba? Narami sila sila itumatay. Nadirin kami yang dil begitu ada pantat singkong Allah. Subhanallah, subhanallah. Tanpa ia piangun sama Allah. Kamu dengan nak pilih tanam semua Allah. Nah. Orang itu mana orang itu Allah. Subhanallah. Nah, ini pantun karenanya na iya mga bubaitan ayaw ko nagbibentan ng sausayan upelayan ganun na dia na iya mga nagbibigan mau ang iba na at-ta'awun yan nga yung mga na apa magbupa andi diugo ayaw mala na suki ka pamagbupa andi diugo at pinabangas sa kumapya ino ito na yun iya ta'awun na mata na pendai ko mga pandol na sukul mo Allah. Ini sukul yang sikuri niya. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala amara ibadihi bit-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa wa nahahum 'an at-ta'awun 'ala al-ithmi wal-'udwan. Wallahu ta'ala ini subuyan koripnian agian kutua apa magugpa ilan si humabia at pinabangayan si humabia na uso para tiyakan ko Allah subhanahu wa ta'ala wa nahahum 'an at-ta'awun 'ala al-ithmi wal-'udwan na ini sapa yang kirana yang kutauberan apa magugpa at pinabangayan kisah kutua kalgal buksa dusa naging kutua kapre bidang Allah Ta'ala sa Quran wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan pamagupay suaya mananian na mapya kalgal bersama pia nagsukalak si Allah para pia Allah tawbin yung pamagupay agiyon kutua yung mananian na hambara dusa Nabi supaya maknanya nakapuriduai wattaqullaha innallaha syadidul iqab na kalau menyusul maka Allah na tantun na yang maknanya na malipis na masuk ke sisa barik Allah jadi ini Ibn Kathir rahimahullah isayni ko mau fasir natijana pada kiausan saja dengan ayat yang itu natijana ya'muru ibadahu bil muawanati 'ala fi'il khairat wa huwa al-birr amalan natijana yang kaya ayat na begitu turuyan na yang kutu akini subuh Allah si puripulian kisah kau pemana kapal membuka katil tabana si tukang gelebok sama pihak ajinan din suaya mana nianna itu suatu ini syarat nak itu suatu ya nah ada mana mati agak buka nak ubahkan suatu Allah ayat kepian nasah
Nah di kepiaan su di perang dia guna keluarga mana? Nah di perang dia guna usaha orang asal di kepiaan. Dan yang la wala suwal wallah. Nah tatang niya nung buka hikmah umang wanto na isabab pa yung sukiyas pamana ini sukiyan. Nanto na yung umang na matatang lang wana suwan wallah ko orip niya na ipakapi orip niya. Ipakapi orip niya. Na ipakapi yung kapulina. Na ipakapi yung kapulina. Kalang wana mampu ini sapa wallah na ikibina sa orip niya. Na ikibina sa pamilya. Na ikibina sa kapulina. Yun ay maulaw. Nanti na yung mga ibaratan. Ano ba? Ini sapar wallahu ta'ala. Suan ko na ba ini? Na kandir ba? Pamakakandir ba? Bagaimana na kandir ba? Nabi pandir na. Pandir na untuk si kutaw. Kandir ba? Ugay na mas malas ng pangabinasan niya. Adun na mapaya matatag na tugda mo kaw. Ay ba na ito? Yan yung dermat. Na mga tabaga na niyakapan niya pinga. Ugay na so ang pangabinasan niya na mas malas ng pangabinasan. Mas malas. Ngayon. Nauli ka yung dermat. Na ibarat yan ang mama na ayaya. Saka pamanas kan may sa grup na ayat yung dermat mo mama ayat pamana sikubu o pamana sikubu tabi ko pa ba ayun na kasububi man na tanto na midem oh namata na antay da no tiano nantay da man sigilo na antay itu ka sa ina da abaru pasasako adu ko na niya si maka na masih itu kaya pa mo tuba anak asuk sulit udah mutamimbar na ay ratatang na tarihan. Kadi ako din mga tuba, kadi dyan ako din mga usip. Nakali yung mga pasadaw na biyang ko imam, ano na rin ang napas. Hindi mo ito nagsiyan kaya, hindi na daw ko kamat, pero naging ka na naging ko na mimbar, nasaan na tatalo sa tarihan na. Yang na yun, natingin na di sa ba? Kakadiran natingin, ano na ini ba? Nagsupara na ka na, suri ba na pa? Ano ba niya nagsupara ito? Wala syukuran na kasi tupoy na pa. Allah. Na ino ay syukuran. Na kanyo malas sa pagkabinas sa niya di pagkakabin. Ino. Na uli ano ninyo naman. Na dua ka nung mama, uli na talo ka nung, na miya katabang ka na yan. Eto miya ka piya ino, na saka. Naging ka dua ka tawat, eto na ka na miya pirat ay ino yan. Nagligulaw na. Ayat kuno na niya na belum sila masabi ni sa opera. Mana niya na meriban sila. Na umito man na dito mo na pumanado sila. Puno ni sila. Penguasa sila na lagi sa kumaha amo ni sila. Sama na kami na siya. Kami na siya. La wala ni safar wallah. Na ayat ya sabab pag ni safar ng kami na sa kutaw. Na ayat makna na ang ibadah pa. Binasa ang kapumilya at pagkabinasa kong kapumilya. Sama nung na ayaw ko nagpunong lupaan na dito ta kang bilbog sa mapya. Kang bilbog sa mapya. Ikus ko po. Ano di ko mabuha? Apya naman ni kailengon na mapya na may ikus ko po. Ana. Ano na yung iba? Kaya ko iba. Kaya ko kesuatu kan lagi gino ba? Lagi ko pa kayo. Nah, kailangan na dito yung syarat. Wa tarkul munkar. Na kung magugupaan na yung muto at ibaglakan. Isa yung muto ang mga munkar. Utap yung mga rarat at ilbuha. Na pumagugupaan ito. O man nakita po ito. Kaya ito. Kenapa matang kama kailay na tangilang kamahanan? Apa yang ini dunia berjalan kung baca mo?
Yehu. Ila wala na lagi bapak lagi tinggi. Lagi tinggi tapi ya saya sudah betul dia. Berjam keturunan. Apa itu? Subhanallah. Oh. Ayat maknanya na pengumpaan semua pihak ungkapan ayatnya. Na kalala lainnya. Na pengumpaan mampu semua atas kita pula dia. Kenapa bilaks? Kenapa kemana kelilin? Ayat pengumpaan itu pula semua apa ya? Ayat pengumpaan nama yang semua rata begitu. Ayat dapat na pengumpaan na semua biasa apa ayatnya? Na pengumpaan semua rata sakarnya dan kitab ayat. Oh. Dapat ayat pada dia ada karena ada supaya. Nah, tahu nak lagi ayat Isa wa Ta'ala nak betul. Nah, ini yang kesempatan kita jamanya. Abi dia, Ina wa Ta'ala pinggir lah dia aku sana. Pamana itu masuk absupar yang nasapa ni siapa? Pamu bupa ini ke rumah ini. Agi utawata ini nak asaparan nak tak lagi nak tak lebih. Karena ini bupa yang apa kalang tak lebih. Kuai, nanti lagi kuai. Tapi yang bukan bagi dah wana anak tu nama ina bang ama. Ayah kata uni anu nak siapa yang kuatai nak tak lebih bukan mata. Nak kesuhu yang rumah pia nak tak ini bisa. Ada ibadah maka kali jika ayat kesuhu yang nak semua mata ayat siapa yang nak semua. Baik yang siapa yang walus. Ayat mana dia nak tulis ibadah ayat ini dia si kuataian lagi yang ada sini. Doa, gue tak ada dia wana betul. Adi mainan kau main ada musuh ama. Na ayat isu yang si kuataian. Adi nanti kapang bupan. Na dia tu tahu pemandai mana yang nak aktif ni seisang kuataian. Merasa dengan ini tu. Adi pilih nak lagi ngawatan ni apa ni? Na maawis jasati mana niu. Depan ayat niu. Dari dira saya distribusi. Pagi interview awak tak ada minyak wah. Wah. Minyak wah tangannya satu kali di bapak. Ini udah setahun. Ini aku ada anak sini kau apa tiga. Amas apa kau dikali. Dan orang ini udah setahun. Yang itu terima pia. Apa upah ini waktu rumah. Apa yang terima kau malah amal air kan ini super. Ini udah sana, dah udah, makasih. Wah, begitu kami akan bersuara nama wisini. Satu mana ni rumah tua. Nah 3 orang. Kalau sudah kita tenang. Ada ni aku ada ni aku tahu ada dia berniaga dunia. Ayo orang-orang. Makai satu pamalan. Subhanallah. Timbang ini semua kata anak buku mulut terasa jadi buku mana tu kada nak mapiana. Ada ni tidak wana belum tu ni tu tanya. Dia bini dan awak Allah. Dia dapat awak tak para dia. Ini tu. Mai tu pernah berasuat. Orang timbang mai tu pernah awak tak buku merasuat tu. Jadi awak apa nama itu macam cara berceramah. Apiran ini nama kalau itu pasti insyaallah. Subhanallah. Jadi dia kata wana ayat isu nama. Ayat ini kita perlu bahas aturmai atau isu yang sama tawatai dari kutua ada mana? Wah. Ayat tadi yang kamu dari untuk mana? Ngira kau wata. Kata supir kau dah aku ni gak dapat pamilingom semua hari dah, pamilingom semua hari. Wah. Ada yang pergi suaminya nak ini peranan kau. Pembeli tak kuat apa atau Isadui dan juga sampai lah. Ketika abdi dia mudah berus kamai ya pamudel kau nama anak dia nama awak seringan talwa. Oh pun hasil lupang dia diuskan berkumpul sampai aku tahu. Aku ni jadi suku. Ayamnya hari suku kamu tu ingin dong kamu ni suku kau tu apa itu? Di begitu. Ibsukan kamu tu ibsukan tu kali ni lah. Dan dia tahu ni ibsukan kamu bisa tahu ayat suku kau nak apa? Padahal ni, ya
Nyaman, yung kasapira. Ano siya yung kapira? Ay, pamamuli ka pa na. Hindi ko sa kanila pumugod ko pa pa. Ano yung pamamuli? Sama nito na ini sa paraon sa maginawa na ay sumugong na sa kapilin. Ginagawa ulo na. Naipsukan ang kapamanaw ko unang niya. At ito rin iba na kaya naman niya sumaroon na isang kaputanakan na siya pa ka sumawatan. Halira ko na, supa niya sila. Timothy na yung mga anak. Ibu-ibu na, kada mamakuha sa lade. Kaya naman tayo marami ang siya. Nasisa pa rin mo ang suwat. Naipsukan, hindi na sa kanong panigumin saya. Naipsukan rin sa kapaman ko. Uwi, naipsukan yun nung ngayon. Nami ako manaan na awin yan. Ayaw maano niya na, ang iba na, barang-barang siya din. Adin yan nung din. Interview, wandun yun niya kasusukap. Na pinag-design ng pamilya na sama nyo po na ayan. May resulta yan na ay sumukaw na sa mga kalalaman. Sama nyo po na yan. Ipuna ka doon ng pamilya na kailangan na madungkira na yan kaya tao. Apa magbupa? Suka naman. Na apa naman na hikmah? Sabi magpakatupi ako dito ang usubay. Na ang sila mga pagbuba. Ang sila mga lugo. Mga pagbuba sila sinunod mga mapya. Ay pangapya o kapapugin na tayo sa dunia. Na ay malanas isaan mo na mo. Makandungo ba siya si kuwaya maanang yan. Nakasiyo pa kung mga muriya kamiran. Sa kampi tiran ko mapya. Nakapalang di na ilang siya kalalang mo. Kaya ako tabigyan ang hutan. Mato na pagupinang sa mga madrasatan. Nakailangan na sa kami, pero ba ina mga pagugupan? Saya ba na nilaan naman ng iyan na mga matayo na mga pagpapinagyan sa mga mapapinagyan sa mga Kada berpukul manusia kata likudiran semua rumah. Subhanallah. Antay man doon ang madalang yung pagpungan di suwate at naka sa eskwela na lumbu arabi ko. Si ulit eskwela na lumbu arabi ko. Na ayaw yung ugin no to at arabi ko. Na kada ka lang na ito piswar uwata. Ay makasulat sa arabi. Napagpakabantiya sa arabi. Nalito. Ubos sumangat kumadun na una yung magawa na kumadun doon. Na ayaw maanan yan na marunong banyan ang pagbuto. Mau ba? Andi lang gato na siya ibutigo mga madrasa. Na mga pagbupakan o turun. Nadugi mo ito ada pun ginawa na wata ang mag-apply. Ayaw ka na nagpunto na wata. Api ginawa ome. Kung hindi ako ba na sabihin suruh kelas kita na mengaji. Madudun ba? Pemasa saudara tulis sekolah ini. Lalu kita may betul kami dito pa kayo sa kapal sekolah. Kalau mo sama saya mantu kaya dapat na swata na dulu bertua. Dubul beli depitan. Mata usaha ni mata usaha ini. Umid na ayaw pemerintah no ayaw ada niyan na panamena. Nagmula pa ako na ang tanong na Sodoma. Na ayaw daw, sinabagat din siya din Sodoma. Subhanallah. Karena itu importante ako. Ibabati ako sa Quran. Kahit ibabati ako sa Quran, dan dia mga Quran. Kami itu sih, kapibati ako Quran, ayaw batang yan na English, ako suwe batang yan Arabi. Di sini mga mga profesional, bida. Na ayaw dapat na dia mapakan, beberapa. Nanti penegak pakai umur ayah mana dia dah kali lepas pula di semua tahu. Nah ayah perubahan yang berubah. Lagi tiga dengan mengawat tak naik lagi tak. Yang dia ada lupa atau marah naik apa lagi. Yang dah tiga amat terus menyuluh. Hanya yang ada solusi sekali. Subhanallah. Pada hari ini, bagaimana? Ayaw
Subhanallah. Ikaw mo na apa-apa na yun yan. Na para dito ni Ustaz yun. La hawla wala quwwata illa billah. Gina niya udah harus. Wah. Ayat pengaturan yang dilakukan Muhammad Ta'ala supina kan terus. Kemudian penama terus, kenapa bersedia? Ngayon. Nah, yung orang-orang tapi apa lagi jauh kata nggak bisa kita mana yang? Apa lagi juga yang ada yang bisa kita? Nama dia mata. Nah, ni apa saja kamu suara? Nah, ibarat pun yang doa isyarat kalau isyarat akan ada tidak bisa. Ada. Bisa ni. Ada dapatlah semangat terus ni apa-apa lagi. Tapi anda nak beromong. Apa? Orang nak menang itu orang yang mungkin orang lupa saya. Dia lupa, dia lupa. Biasa aku kerja maras, mau kurang sudah. Sudah. Nah, kami misalnya ini biasa sasulu kalau misalnya ini saya ambil lagi. Nah, kalau kami bisa pandang aja. Rada baru kalau udah putukan. Kami motor kami, niaga kami yang motor. Kalau kami motor. Nah, dia malam-malam misalnya lapuk sana ada mesin itu. Nah, murah. Dia kemudian beramal apa anu kami dibakar. Atingin anak master ya. Ame yang pang mau lapuk kalau gua biro mas. Adule ibu nak ya bawa ni saya Abdul Wahid bin Ibrahim. Dua orang mau mibatunya. Subhanallah. Lawan tu. Lawan apa? Adule di mana? Hukuman ni adule ni. Pesini yang mau driver nak pesini semua itu. Ayat itu saya nak bawa ni praktik. Ayo masalah anda, mana sana? Kalau nenek juga oh jadi mau paminta aslinya. Ayo apa saja pun nabi semotornya lumah lagi tadi tu dia lagi dia subuh. Dia tahu tu apa? Tapi yang guna kau nak aji bisa ambil serba dah. Ayat tapi yang usah mau ustaz, mau murid. Ayatnya ada ulang iman tu. Apa peraswa? Si gua rumah. Nah, ibu apa orang yang udah depan apa semua nama? Kalau dia tahu bagaimana tinggal anda dia kita dulu. Anda bila lalu, ngayon lagi parah. Aku ilan na alaw na may tumalakritis na magandang yan ako ating pangalanan. Ito talaga na ba? Nakailangan na sa akin, wag kurumay. Lagi mo na mga matayo, na mapapangin ang Diyos na siguro mo. Dahil pinagataran biro na sa mga takulasyon. Ang buling silang ayaw mana sundar ko ba? Ayaw mana dapat na ba sa sundar na matagas? Di ba gini? Dahil na sa buling na sundar ko ba? Ayaw na matagas ka. Oh, matagas ka. Again. Di mo tatiyakan. Apa sih? Apa miliar? Nasu. Dan kalau musibah ini selain dipakai ya aku dah hikmah ulama. Na aisyah nama pengubah. Kakak subuh mama nak anak udah. Di mana? So apa sama ubah nak kenapa apa sama? Wah. Kalau umat Islam kita ni kullu syai'in mazid. La wala syai'in anda min umbul yang ubdir. Lagi yang suka fadil Allah subhanahu wa ta'ala api ambida-bida yang suman isa. Kaya sama dah kaya asal na pangubah. Kaya mapikinalan isa sa kuya. Yun na. Mapikinalan isa sa kuya. So mama, anda apa sa mama di kudo mo ba? Oh. Mama na anda apa sa mama di kudo mo? Nato na apa sa mama di kudo mo ba? Dati di mo na ba man sa nibo na. Ada ba ko siya niya ako ba ya siya mga lakat. Tama ano ko na. Oh, ada apa man ada ko. Ay tangga sa
Aisyah belar doa saja na bismillah na amo turang na iya belar doa na boleh to ana bau je buka siapa sebenarnya na ini na motor mama na ata ona belum mama tadi dulu orang mau syarif alim dia bersama dia mau syarif tadi dia bas aku dia yang anak saya itu mau dia mau bawa penting oi na ata ona belum mama dia ada dia belum mama sudah pun dia lalu mau belum pakai masuk orang na buat anak aduh ini benda tak ada na dia kampisan ada orang mele yang sekir na beli bisa dia biasa kapal guna dah maklah guna dia kalau guna dia dulu nasib itu baru dia ujian kekhasan dunia la haula wala quwwata illa billah ada tahu enggak ada apa sama mama di dulu mana ada dulu mama di dulu nah ada orang dulu ada dulu mama madahan abi ibu mereka ambulan ya begitu mama ambulan tanam malam mana apa malilitan jadi ini malam ambulan enggak ya ada tahu sangali lagi ni mama nama ada jodoh tasawuf saja pertauan insana adun atatakun wallah apa sah nabi keyakinan lah Wisa kemudian ayam anaknya nah antri di mana maaf kamu pasien nah begitu makulit ini semua dua sama ada dia tahu kapang buka dulu kakak dia ayam anaknya nomor isan ada mata kan guna apa sah wah ma ada sebut ayat sekarang lawan sayna anna lawan ila Allah ada mana sabita nah ada bagaimana miumbu ni waktu kaya yang apa sange na apa dia apa pun ada kaya mana di mata orang dia apa dia nak ada satu pun dia ada nah ada mana apa dia ada tahu tu mama nah ada apa sange apa lagi ada mana 15 lagi ni mau ulah nah sama itu nah apa sih rupa pemilihan lagi itu pada kemarin Islam maka berpikiran ansiran maka pengubah ansiran maka pengubah si iku kapupili tahu dia si iku pemana maka mayatalan maka pengubah sila ngayon na apa suka rumah ini ila dia untuk bergaya abu mama na si iku kaya pangatukiran na di sila pengubah at man ilaw na bentuk ng abu pemana ke rumah ya dibuka. Dibuka. Sisa na kawasan. Labu suka pangawya ba? At yung babaya baka yung pula lang eh. Tika mabuha maagin ko rin. Hala na yung pula. Nasisibeta. Nasisibeta. At yung manahira ko na yung upo na sumabay. Nasumabay. Mama nakalapis. Ngayon na mga masuk mama na tamang udi makalili daw tapi tayan mga tingin ko na kayo tra maaliw kita na to na ayaw mana niya na tuwing yung bala disiyan ko pa na basta ada tarot ko na maadun ko pamilya na bawa buwan apa sih mo kami buat na ini naman po siguro may na ibu maawida ka naman ako mga moreta na suina na suama na pamaya sa ambubota na tantod niya mapasa sa pamilya maraming at kita tadi na gudin niya kapya yung ipakapamilya na ilaw na so ina natabi ako sa mga loksa niya na ilaw na apya so banya mga sundol sa mukha na nilita ay makapagod to kami niya sa Antuna juga na bisa hubungan na kayo makasama ko masapalian na sumagot sa unang mga trakay paparking na maalo na nabutalian na mailin na nabugan na kumakakada hindi bisa hubungan
Lagi tiran dan belakang. Namago sa katikin na pang mga setan. Na pananalo, na pamimpi, na pananalo bisa pampir. Na patitinda. Subhanallah. Naginan iyo pamahalayan yan na marami nakapubiya dito. Kailangan na sa mama, sa kadat, na makaubo pa ka sa lubo pa. Abay. Higyan mo yung makapanggupa. Kaya na sigaro mga aliman, di mamimpi. Nakalago ko ito, yung mga una. So, hindi sana nakaglaw, nanaraw. Ay, dapat natin, binubol ka. Naroon ka yung bubayo-bayo sa libo ka, kang bubalay yung isang tapalangin na. Sa kapupuluso iyo, nakapupulumang iyo. Ape sa ating pulugan na pinagyan niya wag lumay. Namataan, ramay ka kang bubalay yung tapalangin na. Adi ka rin mga pangos na makapupulumang mamu. Nawida, pagpakayaraw ka pa na uminyan. Bangkali ka ketalo di bumi. Ano na gue ni? Sa ako kanak-kanak ko pa na. Namatang wala api sa pira pa lang na nabibitaro na niya pa sa kitupi. Ngayon na kayo doon ko ang makaubo pa. Okay. Nasimaw mo sa babay. Na may linis ka rin mga yan, ang mga yan, ang mga iba na. Musulis na yan yan, sa kapunin siya kung tapia kami tiyan niyo. Kapunin siya kung tapia mo kanya. Nakatawa niya din na ayah, ulo iyan. Ayah, tutuloy yan yan, nagilam yung tulungan ng musulis na yan yan. Ayah, kayo kaya nagputuhan yung sa mga kapupin. Aniti. Na di maapa sa baba kayo, sila kumanin na uminyan. Kung na mayaw sa nai. Kaya maputiro yan na Mr. Amairan. Huwag kumasok kapi at pitiro. Yun na yung ako kami ata. Tingin na, wait, yan mula ang pan. Tingin na ito na, may akang mula. Tingin na, yung mga sirat kakang. Ibig ko lang talaw, wala niya magsisang dito. Ngayon, malayo daw. Makaupo pa. Sasabutan ka niyan. Upo man na. Ato na iba na, pinagdudaw niyan. Di ka niya sasabutan. Ato na iba na, upo yan, di ba kaupo pa? Na makapalita mo sa nismaya. Ngayon mo ka. At yung kaduswating. Na gumiraw ka na, nabalik na mayaw sana, ito kilala sa wating. Allahu Akbar. Isya kau sa palanga, uminya dia kasar rin sa palanga ka. Bako bibira. Ano ang wala? Na isa na pili ako pa niya, bako pa sa karuman niya. Nagyo ko pa yung mga pili sa karuman niya. Mga wata, ano niya ako sa sarata. Ay parang nabalik sa karuman niya. Sige, nagpipigil sa mga wata na tatagod na ka. Begitu tua, kenapa nih? Kalau mana semua watak ya, lihat alang yang orang tu parang. Lagi kita dapat dalam boy. Subhanallah. Nah, basta ada kalau nak rumah lupa. So ayam nama adnya yang ukurway. Ayam ada yang lagi istilah lupa. Si kumapia. Nah, musibu kita pelak. Nakapko watilan siya mga kamata. Tayo. Na. وينهاهم عن التناصر على الباطل. Nah, ini Ibn Katsir, ini ayat. Nah, ma'amuna lahu saya ma'anan yan na dikapko mag-ubay. Dikap suporta si dia untuk ayam anaknya akan bentuk sabati riba mata ambilan dosa panang dia ikaw pagkimo tadi bentuk sakala laluman na bakaw lumaka sapan bakaw lumaka ubo na tabi ang Quran na ayam nila ang sarana sa saranawa ayah nila ang sarana. Basta lalu nasisiap. Kalau pula dia nak ada ni sangaran aku betul. Waman alingo at tingin wallah anna min sangaran itano at ila. Subhanallah.
Paman aling mo wala na may sa kaya na pintil. Subhanallah. Kumuli na yan. Wah. Na panangilaan tanong ubay tanong saya, dugi ka pa mag-ubaan tanong. Kaan ng muta sino? Baya ka pa mag-ubaan na yung puta, kaan ng muta awida ka. Kaan na yung puta, kalalaman. Ang peranusan. Na ayaw pa mag-ubaan tanong, na yung puta ka pa kamo ay ng puta ka mapiyan. Na ayaw man lang, na yung puto, ayaw maalaan ang tulan niyo. Na simbok mo Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tayo ito, yung ayaw mo. Siminatan, na kumububaan tanong. Na kung ikaw pumububay tanong siya. Na kanang ba ayaw ka pumububay tanong siya. Ayaw, ako pumububay tanong siya. Ayaw punta na ako pumububay tanong siya. Kamu siya na nasangan niya. Atau tadi ke guru ya. Ya kisah ni orang yang apa berita orang ulama tu. Nasa saan niya no? Ubang apa administratif ni? Owa. Nanti na ikiupo na naman. Ano na ikiupo ka ba? Ay ikiupo ka na datar, ay ikiupo ka na musawir. Yan na sinkar tanong ay man na may nakapian niya na dia. Pamakaming man niya, isa na ikiupo dulu. Na yang karatain na dia. Owa. Na ayaw ka pang ka. Nato na yung panawatan ng seminar. Ang yung natin ng uruwa yan. Anak isa. Na umaga umanukuman ng seminar. Ang yung panis kung mga layok ka. Ang katawan makasisigan sa walay. Na. Baka nung seminar. Na kung ito ang yung kasi. Owa. Ito po ko. Na. Sumasaya na pagkalas ko na sa seminar sa nawalay na tulong ikaw. Nabawa na ang pagkakas niya. Mga naman ko sabi na mga katawanay na salaman na ito. Na mamipiyaran mo siya. Mapiyadan. Na paglalat may badlabilong ka. Ano ko nakada. Naniwali ka mo. Tanda-tanda ko. Seminar tayo. Hindi na pumipi ako man yan. At higa na yun. Next time mo. Next time. Na mga mga seminar ako yan ba? Dane na. Baka pumipi. Na. Ngayon ka din pumipi seminar. Seminar ako man. Hindi lang. Na next time. Na may pang-seminar ka ako yan ba? Dane na. Baka pangiligan. Na ikapat na dito. Dito. Ano ni ka naman yan? Mga titingin. Yang matahulog dyan na pumili na yung ano na dito? Makulit amulog. Na! Pumutaw na pangsakay. Naapya pa na ikiasungin siya na pangsakay. Na di ka katawa na pamulog siya. Na siya isabog ang kuto at turang ang Allah at tukin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na siya kami sabag. Dapat tayo. Na dito ikimuto ka. Kenapa iya? Kiu buka, nabi sabi ko kada wala mas kan tayo kasira. Nabi similar ka sa kaidatan na mga pangangailangan. Ano rin ba ako? Na perman ang similar na malaya ko sa seminar, ada ni ada asin. Seminar ako. Ada ako seminar o sa poblasyon. Mo seminar. Nakara-tarata na ng seminar, may ito. Takaw pa na lang ito. Dali ito pa. Diba tayo? Ito sige na, madakan sa pulau sa isu mga tao. Dito ito. Naging ta, inang niya ang alwahay na kita o nabikina fawailun liman mafatih asyarri maghalik ang khair. Niya karata-rata sisa, ang bigyan ng mga tao. Ang bigyan ng naginawayan, agumsi. Ayaw ka na niya yung pukila ka. Sangkut ako kamu umarat agalo na kandu aku berkaklos si sangkuto ayaw na niya nakabgeda na kita pelan kuto ni Muhammad marata na niya karata ayaw na niya nasiksa ang bigyan na ada tarayna mana tidak pemana bawa tuan begitu dikasihkan ayo dia bukan apa mau upaya mana sudah menjadi pemimpin. Nah, insyaAllah misalnya ikan dan musik dan padangkan suami padangkan satu minta perang yang lihat ilmu saya perang mana yang abang dia pak Abdul Bina perang masyarakat ati pa mga sama eno pa mga 50 tahun na umani sa katawa may kasungutan sa turo man sa katawa pa ulo niya ati naman
Nanti mana umanisan pa na kami no sa pagi. Di tanong siya mami. Matala. Tanong siya mami. Oh. Na importante na ay sa tanong mo. Na isa hindi ka. Apalin naman ito. Igira ada tarong ko. Di tanong yung mga bayi. Na di ka pagkarari. Api hindi mo tayo yung bayi ka na. Ada matarahan. Ya, alhamdulillah. Abi naman pina-Ismail ka pa na. Sisingin ka pa na wala po. Kaya kira ilawanda niya di umana do paru na wala na higanan na. Walis na mo. Paniati nga buhi. Na mapia ka pa ako ganito. Bubuling yung utap na lang ito. Dahil baka di seminar. Ay, mala ko yung galabaw. Ino kami kung pumakapia ka. Kaya nakikiruan ng sukan-sukan yun na. Basta ni ko anara. Na niya resulta niyan. Na ayaw nyo kukuntawan. Lagi nga mga seminar yun. Ang mga ratayan. Diyo. Pamanasaktan ng wading gilibot ko na kailangan na ayaw pigilan ka ng dubang kalatano sa maputi. Ada saling-saling yan na may kay tito mo. Amin dito ada katsang kota maputi na pagbibiyo. Mansan yan. Nagina ni Kwantan. Ayaw dapat nasaktan na apya subatan ng kukatiro na pagbibiyo. Basta na gilibot na pagbibiyo. Ngayon nasaktan ng pagbibiyo ng mga natabi ako ano? Na ayaw mga yan na sa tanong ng liman ko. Na wala na misa ng ratan. Ayaw mga yan na ayaw kaya ng mga tao na limang yan. Na ayaw putiro nila na di ka mga seminar yan. Ada ito ka nung bisuswa. Niya maharatan. Niya makawaraw. Na tabi ako na ilaw na apya sinaruman yan. Napagin niya sila. Niyanin niyo mo. Namin yan, nanda at manaisu. Baka di natang yung seminar kami. Tama baka di begitu salah. Begitu yang awat ini. Ngayon, mana simpanan ako ba? Beli benar hati kita, kung bukan 5 hari seminar, beli anak saya tanah. Mana ako beli anak saya tanah. Nakailangan mo muna ako na mapulistan mo saya tanah mo yan. Nabaaman ng setan. Ang yung ginawa mo na tao ba? Naman na mga masalah. Naya dapat na mga masalah na aking yung bunga. Nagpagilay na ako mga pamilya na sigaro ba na sumama tayo na dapat sa setan. Bukod ba ako masalah na dapat mga panin na tundurapin lang mo niya. Ay mga tao! Bili na tayo sa sinaraw! Ano yung panay pa? Pinapamata sa sayo ano, mga sa sunduan. Bayatan na yung mga giniskan ng mga taya. Kami akan ng mga wata na mga kasi ino na sa video ay similar na perang. Away mo makasita. Yan daw si Miguel, kung karon man yan kami joan eh, hindi nakasala. Bili na natin eh, kung ba makasinya, kung ba sinya. Kanya kala English ka. Ay ko isin ko rasa bilang na nado okay na. Dia kapit dia na kapit kita na ko. Mana pagkikita ng mga tawang takapyakan hindi ay adumi ito. Dia na ikiutan. Ay suko mga nakapagaw. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Pamagubay wa tiwala. Agim ko to pamanakang gilid sa wapiya. Na musu ayaw na nakalap si wallahu subhanahu wa ta'ala. So Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam نذكر أن يكون في أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أتي نعنصر أخاك ظالما أو مظلوما تابعوا يأتي رسول الله فيما معنا supaya kita ayo mana yang na abadi belajar na musuh lagi tabang yang kasih panggilan aplan yang dah musuh kelali pintuan utama ya Rasulullah kata wajib ayam puto pamana ayam anan yang nak katuban si sayam puto ayam anan yang nak kelali
أو تمنعه من الظلم فذاك نصره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Artinya kita mengenal na supaya na mana supaya kau na pagkaw kita na kamu sa pungan na agar kapit kita ulah ni nak hidup dah agi na tu siya itu na pagkaw na ka ay mana ni na pagkaw ibarat yang kau mana ulah nak hidup sa saya siya na nila utang ulah bumili pulang dan penduduk yang kita alim apa dia berikan na dalam hidup wah amal tak na jadi nak kita bangun kenapa ayat kita bangun na 30 orang lagi sehingga dalam hidup adi kira wana anak atau ni na tunda pos di memandu na sosokinya silang bang ngai tapi kita pelabur na ya wah dan tadi dia berkuali na punya orang video orang nak begitu bunta na katabang na supaya na kasanian pengalak na lagi itu na malatao ko ang tagal ko diyan wah ikadua na ndun na ka lagi kita betabang ng tao ayaw ano yan na pagdalan wah na sama ko na mga pasunan na udi na anto iba na mga dalilan sama ta na gyud kay ayaw man niyan na anto abay na kapon na uba kan dulu kan tetabana na ayaw man niyan na subo na iwag matan wa Islam lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma'ana atiyana al-mu'min alladhi yukhaliqu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladhina la yukhaliquhum wa la yasbiru ala adahum fi ma'ana suatu yang semua asli bagi diploma makasih kepada na bukupan pangian kesabaran supaya mana nian nanti mengibana isu-isu ya udi na ina sairan udi na marap sairan na pero mana tuana adigyan ko to aya mana nian na mu'min adi bagi diploma makasih na disanian perasabar dini yang kesabar na fikir lagi itu ayat yang nanti tiba na amaratan na ina saud na isu-isu na ulama anu ni kesabar tu na makikinalan din agim kuto kailangan din ko muslim agi magdiploma makasih ko mga tao ito ni kapag diploma maka magitutum pa kaya magitutum pa ko oh, ayo ko madala. Ko siya puso na puso ko siya. Ko siya dumalpa. Na diya siya mari lumama ka. Na ayaw ana niya na puso ka ko siya. Na kailangan na niya ka puso ka. Hindi ka pare lumama ka mga tao. Na kesabar ka. Agiyo ko ta mga rara ka ka panggilan. Na tao ka pero balaguro ng agama. Dali man balaguro ng agama. Upo na katiyan lang ta kung ba. Ayaw ko ba tabi ko sa pinsa. Na ayat mo ba kami nito? Na adi na pinagda pengaran karam. Ya Islam mo. Na mga isu-isu mga kamarataan ko kailangan na matagalaw. Masama na. Oh, adi na ko na nila. Mama hindi na gesar. Pati anya ako. Nawala ka lang yung panyapakan atau ibu nak kena betalun patang dah apa pokoknya oh nah isu itu ayat ada tiga baik sama dengan nama Allah Taala nah ada pun ambil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mana artinya man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'a la yanqusu dhalika min ujurihi shay'an Satao ayaw manalian na mga una na usipo mapya. Uli na turuan. Na mata na tungin niya na diyan po tabanas. Adat tayo yung balas po tao.
angin gelbuk saja untuk Quran untuk memakai angin ini dunia ini. Ano yung mana itu? Na ayah sudah roh, naging puto akati kinalana. Si isang puto pamana ayaw mana niya na apa magugupa. Naging puto akati nagugo. Sa ayah puto pagkasip ko ayaw mana niya. Naging manulong sipo Islam. Naging sipo pinulong na ko. Naging pinampay na ko. Naging puto akati supay na ko. Nasabi ni sa iyo ni Ibang Gilbo. Mana tayo ba? Naging kita na marinig ko. Napitirutan ko saya aswaya mana niya na ano na iba na kapamaninta na marata. So kapamaganta na marata. Kaso kapamaganta na asyado minazina. So kapamaganta na masupintanan. Ukuran yang tanan wallah. Adijim kutwa kabkeran itu yang sibu kamberasna. Naketo kawan nakajim kutwa karata. Nakalai nasisa anu kaman na kapamaganda. Napianan nila anak namin sarap siya. Nabiyala sa wallah. Nabiyala sa wallah kaya po nanya. Nabiyala sa wallah sa pemiwaran. Nabi lasan Allah subuh akhir dan ilmu. Nabi lasan Allah subuh dan usul dunia. Tidak Allah. Oh lagi dah. Sama dengan dia juga utang apa mau utang. Nah ada lawan yang maafkan ini dua kali. Dia ada tarik agama. Oh ada itu dia. Tama sa ibang kita dunia. Subhanallah. Oh nah kailangan nitong pagtanong subhanallah. Kailangan ditumpuk tangan semua. Datang memang. Apapun yang kamu upaya mana tahu Nabi itu akan bisa, yang itu akan berbisa. Nah yang kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam firman, "Natina man dalla ila dalalatin kana alaihi min al-ithmi, mithlu atan man ittaba la yanqusu dhalika min atamihi syai'." Datang memang. Asal bisa diubah itu tadi berdoa. Nah kali saya yang mula nauna yang anjau bisa bertabir muamalah ada dulu ada dasar. Nah satu saya diubah berdoa. Nah putin sahur nak yang punanya. Nah dia dusong pesuai mana yang tadi benar. Dia katlaw na dia tertayun tuhaw. Yang palay dia yang bisa. Subhanallah. Nah itu pada benar-benar kasih tahu mga pamumpa kisah yang kami ayam yang ada. Pada punya keunikan. Pemana dalil sagit na ayaw pemana tahu apa mengubah hal itu mengubah. Lagi mudahkan Allah Taala kisah Quran. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ini sebenarnya Allah Taala. Sifu masa, udah waktu asar. Mata anak Allah asma manusia. Nama kata musiran itu kalapis, kalubi. Itu yang kalapis anak manusia. Dia nan suaya mana yang Antu iba na kalim bisa ano na mo. Kenapa sih dunia masih bisa ano na mo? Nabi sukala bisa ano na mo ya sukala bisa ni. Sa dunia ada pakai mga pamuliga. Uwi na bisa ano na mo ni ada apa mo. Hindi na apa mo. Nabi siya masukwa sama taala sumata mga manusia na matatalusian ko kalapis. Illa alladhina amanu inun tamu sirangan yang maratia. Anda orang yang maratia. Nah sekitar. Nah dapatnya ayat yang nanti lima. Nah mimpi dalam tayo yang Allah. Asetan dia sudah mengatakan. Sabihin kaya dah kalau dia dah kalau kusian. Illa alladhina amanu yang maratia. Wa 'amilus shalihat. Nabi menjadi bersabar dengan Mungkin bersabar dengan
wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pia magbupa nila na yung putagilubog kaya maanan yan na ang pinaiba na mapia Yunus kaya maanan yan na kitugtumagusya sa kanilan yan ikat pamana ipamalataan ipangusya sa yung putabenar na yung putagilan kita ang pinaiba na ipangusya sa yung putabenar. Ano? Nagyong putagilan meron ayaw maanan yan na watawasaw bil haqq. Isiyan pamagusya ta yung puto atul sa benar. Kang gelubog sa benar. Kang gelubog yuto sa Islam. Yuto sa Islam. Na bulan di pamagusya ta uta kasuba. Nagyong ta kaya diraw ni na pamagusya ta. Na mi ali do ang yung tamadak. Ato na ta mi ali do madak. Na iya sayo na yung ta taaw. Kaya magugupa na. Ang yung puto kipusubo na benar. Na pela lupa ada, agiu ko ko suku siko kasuba. Tuna yung suku ko kasuba. Na suban tan, agiu suban tan mana? Kasub kailangan na sa muslim na kato kawan na. Sa mu'min na kato kawan na agiu kaya dipapantay na ako dunia na mapungkumaan kasi siko kasuba. Mapungkumaan kasi siko kasuba. Apa yang sudah ditimbul dalam musibah, nama kuliman orang musibah. Oi, kamu mana ada tak musibah? Kira musibah kan nama kuliman orang musibah. Kalau ada lima sahabat dari musibah, ngayon. Sa super nakagiyo putua, kalian nak kurungga ka, tidak sungguh na super nakagiyo putua, ayaman yang yan antun abay ini. Na kapya na katataang kasang tataang na kapya ang taturunta. Ay hindi naman ang sugo na tatong mapya ang taturunta. Wala yan. Hindi na sugo. O man na, apya sugo sakit. Ilan naman, hindi na sakit na. Nalaman na sakit. Na iila yung mga sakit na, manabot ka rin tinalang sakit yan. Na anda-kadang lang, hindi ikaw mo sugo na tulog. Mabas sa lawin na tutuloy na ditulog. Nanti dia aku mau suruh nak orang. Yo. Naupun kalau kumagadang main-main na tiga. Kalau iba, wala rin ko wala na pamamu. Na ba kita? Opo kuman api asul lagi turun. At nanganiwan sa dulo. Ino sa negative paninin. Anda kasi saan man ako? Wala semua na ako. Oh. Nah, dito na mo api kaliniwan na ka. Nanti kita kurang usul, nasihat terakhir. Nah dia pun tu ayat mana dia dah tu yang mana? Nah dia kedemang kasar, kedemang kasar tapi aku patungka, kisah aku usul, dia usul. Nah sebenarnya dia tahu. Tahu sama kaki pun bulan antara mana subuh dengan Allah, ayat itu maksudnya. Karena ini dia sendirian, dia semua manusia. Nama sebenarnya. Ini tadi mau suruh. Nah, apa ada tadi suruh dan tadi siapa kau? Kau mana? Dia nak kau bisa apa? Sebenarnya. Amat tahu kalau dia lama dah pernah sudah biwa apa? Apa sudah dia tak dapat? Mana ni? Nah, apa ni yang mana pernah kaya dia? Kawan nak apa lagi dah? Oh, nanti sana dia nanti. Nah, ayat mana ini? Nah, dia pun waktu ada ini sukun wallah sama tak bina. Amal itu manusia tak kira. Ayat dia mengalami amanat atau dia mengalami amanat. Nah, dia pun tuanya malatnya. Minggu dulu sadar apa dia? Ini manusia tak kira. Adil pun ayat yang benar. Yunus Solomon. Nah, gue yang mana yang nah ini manusia tak kira tak sudah. Nah, dia pun waktu ada yang sampai manusia tak kira suka manusia Islam benar. Nami adil rawadi putra sarung kumami lagi kita. Ni adil rawadi putra sarung. Ayat makna yang akan berlaku. Ni apa kau buat? Baik. Sama dengan. Nah, فهذه السورة العظيمة القصيرة اشتملت على معاني عظيمة
min jumlati at-tawasi bil haqqi wa huwa at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dia menangkan ayat mana di surah kami alihkan. Ini surah tu terus surah. Tengok tahu. Ini udah biar kita tahu ayat kan? Oh, ini mau pergi siapa? Pemimpin Suratul Asr. Di bagian Suratul Asr. Oh, lagi ada yang menanya surah. Na kuna kuwaya bana nienda lakini bana kasira makumpa tanan aswa na rumaran ko magiyon ko to aya maana nienda o mana rumaran ko magiyon ko to mana abu penuy o maana nienda o mana rumar mabulan ko mala adiyon ko to mana maana nienda o benar tinggi ko mabulan asura. Na ayaw ana niyan na rumarangkum sumaanan niya. Rumarangkum maging kutamaan. Diyan ko ba kiano yung isang kutwa kung magusyataan singko ayaw ana benar. Nagwata'awanu 'alal birri wat taqwa. Minyan dinatilin suweba na yan. Naging pagkamalulupay singko mapya. Nagusok para tiyak halak ko Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, ito niya yung unta ayaw ana niyan na tao. والرابحون السعداء في كل زمان وفي كل مكان هم الذين حققوا هذه الصفات الأربعة التي دلت عليها هذه السورة. الرابحون ميama kalaba tigir miyama kalaba nagu miyama guntung si iku uman imasa nagu uman iderpa. Kata tahu sagian kaya mga tao ami adul kira ng kaya mga sifat ami adul tanwapat. Kuno ta sifat kami adul tanwapat. Kuno to. Pag naroon naging kutwa aman. Ay do mga lalapis mga tao na pag naroon na sila na alladhi aman. Mga tao ami mga tayo. Wallah. Ikadua na wa amilus salihat. Minggu gelembung sedekah mengapipia ikatemu dah watawasaw bil haq. Ini pemanusia yang suka terus benar watawasaw bis sabr. Nah ini pemanusia yang mutawaffir hasil nah lawan ayam ana niyan nagtaw amiyat taburan kaya yan tanong patana sifat na mga tao ko na iyan niya magunto nang niya magunto. Kalau lagi sama sabar na ibu pengapas, nama sabar. Apa yang semua orang Arab ada hatiran mana alam tablughal majda hatta talina sabar. Di kalian mengapun tahu pun jiwa pun apa nak disebut uang marga. Ayam anu pun lagi dari mga sumber juga dari bahasa lima umat saja. Nabi kada kiam anu yang beliau ulama juga dari bahasa lima. Ada yang ulama, ada marasai mengadi. Ayat mataan na upah di prasarasai mengadi. Nah, apa yang beli ka ulama na kana bang atud bisa ulama kaya tibuturan na magundama. Magundama. Subhanallah. Ayat mana ni nanti di mana? Kasih. Nah, ayat pemana mata usan udi na mapersan semua anutan. Nah. Mawala Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala nabi amin yang bersauran. Bagaimana ta'ala teruya. Atiyana walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir. Gimana ayat punan yan. Uli ang kalipat. Nah, kena tibu Allah itu ayat kapifia. Nah dia kukuah kipuran tapniran si kumabud taliran. Si Isaya mana yan na anto na inibana sebangan musliman. Walakin al-birra man amana billah. Ini ayat itu mapia sikiran.
Naging kutwa tao ay maanan yan na pirat yan yung Allah. Nagwa maanan yan na gustuan man amaw. Pirat yan yung Allah na gustuan man amaw. Ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Siap masih senyum kutwa ay maanan yan na padaayah na pitir Allah. Walakin al-birra man ittaqa. Ayat itu tiga mana ini ayat mana ni yang nama pia. Oh, nabi aku tak tahu apa yang gila. Niatan nabi aku tu apa yang gila. Sama dengan. Nah ayat mana ni yang nama ada gila nabi. Sa niapa tu? Nabi kisusu, nabi bastanti, atau ni bastanti? Terima tahu tak? Bastanti di muka umat Islam. Tulim kesambutan wanita besar. Aku berpasang pada anak besar. Besar ini. Usi buku besar important ini. Kailangan buku penanda besar. Kata dulu bila. Kailangan. Pihak subat tadi dulu merana. Kailangan tadi dulu. Di merana. Dibegini besar tadi, nisisi tadi, si umat Islam. Ayam mana ni anda anu iba, lagi yang kutu, ayam mana nak apa mengubah si umat pia. Kan dia ubah si umat pia, nak kita bernasi si umat pia. Wah, umat Islam kita tu, nak ayam mana ni anda, ubah si umat pia. Nak ubah umat pia, kata kamu ini. Na kumubatan ko marata sa kita panagyan ng bisa paano. Bida Allah Ta'ala sa Quran, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Sumya maratiya ay maanan yan na nada. Sumya maratiya na abay. Na ay maanan yan na susaba at kiran. Na anto na iba na tabang ako sa bahay. Tabang ako sa bahay. Sumya maratiya na nada to. Sumya maratiya na abay. Natabana usabu saban ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Siko kebesul, siko yang makna ni anda tuni ibada mga pipi amil ba kay kuswa wallah wa yanhauna 'anil munkar. Nago pikir tado asiran sampun ka bisyo para siko marata wa yuqimuna shalah. Nago pikir tado asiran pumagu pasiran sakit pangen judul siko sambayang. Wa yuqimuna zakat. Na pundelo umasdan. Pumagu pasiran kisah yang pertama mana yang dah tunai kim juga satu tadi kan wa yuti'una Allah wa rasulah. Nabi mana yang antun iba na kamu tadiran Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuai mana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan apa yang suka sumber yang pemubatan. Ailan yang sumber yang na pemubatan. Sekarang ayat itu pengau pamilya nga naswata nga gila sekarang mga ina kano mga baya gila sumbaya nga na peong tawata kami tawata na udah sambaya nga iyan api amalong nagpuri ko ang wanong taman kata ko na iwa ang amalong ito na hindi ka nanong sumbaya nga nadi pa sa ano sambaya nga nadi pa sa kasang kayo yung kita ng tataw uwa namun kan menjadi semula kakak mengubah kubupan aswata atau kesuanya mafia kenapa engkau mengubah ayah mana yang ini diba atau diba Indo mau nak muta kamar katanya dia untuk Indonesia dia butuh akhir Indonesia kamada kata muta 3 kali lagi anda mana yang di kapan dulu nyawa saya ayah ini atau yang dibantu ni nak buat ia itu yang nak suruh itu ya nak ia kabel dulu. Kalau kita main kau tahu tak, jadi pembeli dulu. Kalau kami yang suat kalian, jadi dia memikir ini orang kan kata sebelum kau dapat lagi itu orang dapat pulang suatan orang kata kan kau. Nah kami kan dengar nak begitu tu kalau orang suat apa tahu yang sebab ini. Ya Allah SWT benar begini. Hari ini pembeli dulu. Apa suka kan dari mobil betul ni kan ayah dia betul nana masih juga kata sana nana ya Allah SWT kanan
Ipagaw sa tasiringan niyo. Tanah. Ada tanah niyo. Nah, kenapa kamu tahu itu? Hati kamu itu. Madal kamu suatu ada di Indonesia. Kakaknya ada dia ngomong dari utang wan. Di mafia. Datar orang. Oh, tapi sih buka pemurian. Nah, gini. Belum buat anu sih atau nanti mana kita naik si sayur tu kagak tu amapia isubu tu amapia lagi saparan kemarata. Oh, dah taruh apa lumpio. Nah dia dimakan juga si mayor, dimakan juga si kudir lalu. Oh, pertama jangan abu pasti sangat tua dia isubu dia karokan. Kakaknya anak apa mau buka? Si orang pengindah. Oh, mana boleh? Kata si orang bisa marah. Yang mana nak ordinasi? Ordinasi mana? Apa suka bukan cuma suka? Napakab sibayaan suwayman niya napan suwa aji kirupat abu suwayman niya kirupat ketunan ni ketunan napakab sibay apa sa mga nama suwa dia gue basta pa aji sa sundo ka kaya naman ang tapampir kami sisibay oh adi mo ba ka tapi yung mo ba ka sunod to abay agi apa sukulo tayo na tulisan natin subhanallah tadi na di ba po apa sa kapilid na kailangan na maadong kaya ng tataaw ayun tiga pausi, lagi tiga perapi orang tuanya dia. Oh, mana Allah Akbar. Kata sekali orang setan. Asumnya apa asumnya orang jangan mana pedagang beli. Oh, nama cana. Ia berkata, kamu nak esok beli ini. Udah sahaja ya. Udah saja bu. Ini apa terdepan? Nama ini kan nama mana ni? Nanti mana semua akal saya itu dia mana ilai nana dia begini mana pokok. Ina feeling mo na po. Ngayon, nauman ni isa na kasahan niyo, pantagi. Kasahan niyo, pantagi. Oh, na, kisa na yung mga derpatan. Nangyari, ayaw nagtumbangan na sa mga surang, kami sunod ko ang pulita. Kaya lang. Oh, nagyan yung autosibar yun. Di ba kami ba sila to? Kailangan na ayaman yan na maad ng iyong taaw ang pangalupa. Au puna ng maadong siya kung kapamilya, puna ka ng kapamilya, na maadong posisyon ano, agyan na kapangalupa. Uway, na maadong siya kung kapamilya, na may kayaw agyan ko ito kapamilya, na may akaw masulun ko Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sa iyong kuto. Ayaman yan na ang tumiiba na kiyaan ng iyong kuto. Ang mga tao, ang mapagparantya, ayaman yan na din may susuwi yung kuto ko man na benar. Pangulupaan na yung kuto mapya, ay pumulupaan na yung kagisaparang suruh marata, na ayaman na pumulupaan yung kuto ayaman na yung kuto. Walau anda ang kura aham, nafatahna alaihim barakatun minas samani wal ard. Upang muti wallah, at tinutuan marapya yung kuto marata. Ang matatawag sa kuto ini. Ano na yung paratya? Mangulutan silang wallah subhanahu wa ta'ala. Ayaman na yan na suruh silang sa mapya, na isabab lang sumarata. Pangulupaan na ito. Kaya mana nalafatahna alaihim barakatun minas samai wal ard, nalakaan ang ikirat wallah yung kuto ayaman yan ng mga baraka. Ano yan? Barakatun siya ko lang ayaman yan nalimu na gusto ayaman yan na ang iba na baraka. Ayaman pagparamapya barakatun siya ko lupa. Salah satu yang kutu ayaman yan na kiadil kita dito para tiyak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini kata ayaman doa na ino tayo ay digudang kaya mataan, nabi yang ma'alim siya betul. Oh, laman gue ni nagpitusan namin, yung natawag nagpitusan ni gue ni na sumalo sa ayat tutulan nila na sisa Saudi Arabia na yung mga figuran niya na mga isang sarang alisan iyon muna na may kata kanya nga figuran na sisa utama sama na sumangarap na ayamanan yan hindi mo na antin ni kauran yan na uman isa na apya suntok pa sa kwarto na palayo na bukuin siya utama kan na baraka oh na iman ay bibili ko na kapulan sa ako buko na diyan bin busay man kito na bulan wa ilaw wala pera na bulan oh nabo sa utak asiro na tintan na nung ilaw yung murah-murah ay nakadaanan na ito ani kaya na sa wala na may gilo na sa utak kaya niya ito utawa eke
emang na flow. Nanti ni kapal lagi dia ni bisa pera lagi. Mani mga buku na ako post ni ngayong ya. Nah, hindi naman. Yung pa rin sa mata. Well. Oh, lagi mo ulaw na. Naupo mo na yung maal ng kaya yung maal niya na kapamong ba? Kasi doon mo, kasi tama na. Oh, napanood pa na niya resultan niya na pagmamasulo mo Allah. Pagmamasulo mo Allah. Oh, nagkagin swema na niya na tuwing ba? Nagalaw ko manisa. Bakit na rin po man na tunakan sa pulila? Bakit na rin po man na siya nakawan sa pulila? Ito nila na gano'n iba mo ba? Laman, buwan ni, na ina na ito maisa, ina na ito maisa. Na ina yung nakakit na ito, dito may ito maisa ito. Yung nasisilingan mo, na ito pulang, na ito pulang kasangka, ito maisa. Nagiging ito, nasapra ang mata, na nakapasalang ito maisa, na pinakais-kayas. Wait, ngayon na, maalim ka sa kapamumpa. Na andun yung kapamumpa na ito sa ilaw, na may ada ka pergi. Kapya sumimpitan na sumiyag, gano'n na tingnan na kaya, bagi ka kurun mo. Naman yan? Tanong, na ilan na pumunta niya ng baraka. Kaya paano niya ng tataawa? O, andun di kasabi niyo kamuda. Kisang mo kami sa pulo. Nangyari ka, bakal, ano sinan mo parang ka na, banda ako sa kaunti. Una susang at takara, banda ako sa kaunti, ano ba na kapasan niyo? O, lagi mo tayo pumunta niya ng baraka. Kung ikaw mo baraka niya, kami mayroon na madala bukangan ikira. Di na bimagatusarang may bibig. Pwede. Na ayaw maana na dekiling ka na dekiling mga aboy madali na umiinom siya. Hamada ka lang, ayaw maana na yan tuloy ba na kung makadun sa walay na ito sa punday ito niya kalimuta, ayaw maana na kalim niya nasisibya. Di daw kalwalin niya. Ngayon, nasopera mo niya na kinuuti ang pansuloy sa akaran na. Uwa, nakatama lang sa akin na uwa. Ngayon, nakaliyo, maadun nila sa tao, kapamuli ba? Iman yun, ang nasatan. Mata ko lang dyan na ke maisra, so pamilikulan niya. Nagumiraw ako mga muda, mga pakilat anak, nawat eh. Lupi ako nila sa matakamay. Baka ako ay naman sa kuburan na. Subhanallah. Oh, iman doon na, kaya nga yung mismo wata. Nasuko na ka, ora, pamasagal ka sa lain eh. Naanaw ka mo. Hindi ka na, naanaw ka mo. Yung dyan, ako sige daw. Matay na yan. Miya doon yan. Na pamana di ka giuta looks na mararasa saya na tingisi siya ating yang tahu pilihan na saling ng pakiwata niya saling ng mga muda basta bagay apa pa ano sa tawo pa na misao so lian na sada ako na may lera na prinsip pa yan baka nung pakai na dalawang Allah bata na kaya memang punya suatan lagi ini udah-udatan Allah Akbar ini namanya Mia kada kala kalangunan, kami ada suka pemaugupan. Mia kada kala makaundan kalian, kami ada suka pemaugupan. Allah Akbar. Kaya dia tampar rumah di sana ini kita sebutin dari tahun bapak paru. Oh ini tanian dari mampu masuk solo. Ini pun saling udah tidak ada sekalian. Akhirnya apa yang akan ada di ucapan dari Rasul. Ya Allah wa ta'ala. Dia yang tidak sih. Oh, akhirnya apa yang ada orang? Teman, mia amal Rasulullah. Mia amal Rasulullah. Pagal, dia ada nawalnya mina, bakal pasien tadi, sumber pasien kapira karena mau beli itu, bahkan jika semua kita nak angkat nawalnya pasai, pergi nak 10.000, ngayon niya apa hospital kami, nah ada 10.000 banyak, ini ada belum, kau pernah suruh tak, katanya itu 10.000, oh ada anak ada hospital, dia nak nawalnya nak Habang kapitan na mapapili kami. Madaw ka na ada ano mo. Mamapitan na mapapili ka sa man. Na may ano mga sukli ka, kiyo pa na sukli. Di kiyo utang niya ako mga sukli ka na. Yan na Bawa masalah yang aku kerja 10.000 bukan. Dia bisa kali itu sekitar. Nah ini orang akan jual lagi nak pasai bukan? Udah sandal dia ini ada benda dia. Apa dia berikan buat mana dia punya tanda pasai. Nah kita bisa arah dari pemilu. Allahu Akbar. Ada kabar yang ada yang tak ada. Ada yang utama mana? Ada yang mana? Ada satu yang tak apa lagi. Nah
Mapunya pusat utawari ini Nabi awas dari ini. Nabi ada sudah penilaian la ilaha illallah. Nah, gini dia ulah-ulah biar resulta kami manusia yang masa tanu. Mia ada usul ilakal, mia ada usul benar kamu melakukan. Saya usah kaya dia pemana tahu apa mengubah bagi kita betul melakukan. Au manisan ini apa pasien ini apa sah? Ini pasien ini. Macam ni. Nanti ayam ni apa dah bukan dulu. Wah. Macam lagi ni. Oh, ini kata orang al-muslim al-khul mu'min, al-khul muslim, muslim dah paling dia muslim. La yadlimu. Itu paling yang ayam mana yang jadi benda lima. Itu paling yang mana yang jadi benda kami sendiri. Saya dapat tahu apa mau lupa. Wa kunu ibadallah wada. Beli kamu ayam mana yang mengatakan ana uridu Allah taala magari. Ni awak ana magari ni. Na ayam mana yang antum ibadah di mau lupa. Maksudnya maksud ayam mana yang antum ibadah di sini mau lupa. Di sini dia mana kita doa. Ayu tiwan. Nah, sebut Rasulullah ini berarti sunnah mu'min. Al-mu'minu kayyunian yasuddu ba'dahu ba'da. Ayat Rasulullah kayyunatan umma mu'min. Ada tarjim pun payah mana dia nak turban. Ada hasil saubiha kaman nabi utama turban ada hasil sulaya. Ini hasil sulaya mana yang awalnya? Dia, memang ada hasil sulaya. Dia ada pulau ada sangannya. Nah, sulaya saya mampu dia nak bimian saya. Nah, sulaya saya mana pulau. Kau ya, memang ada yang hasil sulaya namanya dia tapi. Oh, ada yang semua ni. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. Ayatnya kayak ibaratan umumnya marati ya Allah. Ada tersiran sang utarian kita ke kapal kalau lupa yang utarian kita ke kalimoi kama tanil jasad wahid. Ada tarjum kita satu mana namas si kaya mana yang dan juga mana yang antum juga nah apa mau lupa. Lalu yang kita satu mana namas tiap kali ada ini ya kamar saya satu kali siapa dia? Dan yun kaya kamar saya sakit. Kebanyakan kaya panisnya. Apa tu kepada sumur bersama kawan lain orang kurang usai dunia tengah. Begini. Oh, kurang usai dunia tengah. Nah, siapa dia susah? Nah, sulit mana? Kudu keturanian, pemulungannya susah. Nanti terang musuhnya marah dia. Kau tidak dia apa mau ubah? Tidak dia mana apa mau ubah? Dan tidak dia mana kata kali muai. Nah, permintaan si bola, ayam mana dia nak juga ubah. Nah, mampu kita bisa tidak mengatakan dia mau ubah si pemapia dan gue mana dia. Nah, kau apa kamu ini? Nah, biar kamu ubah. Sisa kita marah takut kisah baru yang sudah kita pergi. Wah, ibadah sahaja Allah sama dengan pemapia.